mangihlela lentshumayelo egameni kaJesu bangcwele umphefumulo wami noma umoya wami uthi lentshumayelo lena yasesigangeni haleluya lentshumayelo lena yasesigangeni akuyona yasendlini uma ngithi mina lentshumayelo intshumayelo yasesigangeni intshumayelo about prisoners hallelujah iboshwa bangabantu abamdingayo kakhulu uNkulunkulu empilweni yabo hallelujah kodwa mina mangicabanga lentshumayelo ngithi intshumayelo yasesigangeni ngithi mina umoya engcwele ungangifaka kanjani ukuthi ngishumayele intshumayelo yasesigangeni endlini ungangenza kanjani ukuthi ngishumayele intshumayelo yangaphandle endlini ngibe ngiphakathi kodwa umoya engcwele wasethi lentshumayelo isoul winning hallelujah uthi umoya engcwele yebo lentshumayelo yakho iprepareile kungenzeka ukuthi intshumayelo for prisoners uma ngibuka mina bengicabanga ukuthi sikhuluma ngama prisoners physical uma ngibuka bengicabanga ukuthi sikhuluma ngeziboshwa zivalelwe physically kunabazalwane haleluya kunabantu kuyinkonzo yabantu besifazane omunye walahlekelwa umntwana wakhe washona omunye walahlekelwa umyeni wakhe washona wamshiya endleleni omunye walahlekelwa abazali bakhe bashona bamshiya endleleni bese kunalento laba bantu abastrugglisha ngayo haleluya njengoba mina bengicabanga ukuthi ngizokhuluma ngephysical prison umoya engcwele reveal to me ukuthi lokuboshwa ozokhuluma ngakho is not a physical prison akona ukuboshwa lokho kuvalelwe ejele bese kulahlwa ikhiya kodwa kunabazalwane noma abantu abakhululekile physically kodwa emoyeni base prison ngaphakathi kibo bavalelwe baboshiwe yebo bona bakhululekile bashunyezwa ngomusi imihla namalanga kodwa ingaphakathi